Pumoni maleola amene church ya o te whatalo whaatu le tato a inga lotu le nei tai au ma lo lava le tatalo ma lo lava fo le wha ma losi le nei vai aso ya a whaiwa e sauni e whaitau langa mo le atua le nei tai au ala langa mai amene amene. Sili ora pele, ia o
so patina vile tole nei tai au. Isaia matau pue lima se fulu malefa fai upu e se fulu e fape atu awa e mavai atu o atu maunga e luluina fo I maunga a o loa lofa e le mavai atu lea na ia te oe ma lau fea ngainga e manu I ai e le luluina lea hallelujah ia o se whamalosi mo I tātou le nei tai au ia awa nei a vea whawhita uli e pungi te ai lau viinga po lau whai taulanga po lau vivi I ai I le ali awa o lona alofa e le mawai lea mo oi hallelujah thank you Jesus
le mena tato mai le le taia. Tato te fala talata ma mamoli atu le tua le tato taulanga o le fafatai. Te aia seisi sauele na te le langona le angango le fafatai le tua awa tato maua le ola le taia o le ne. Maua le manava fafatai le tua. Ia awa ne au noa le fale o le tua malona vi. Tua le nei tai au o le alu I le tua o le me fai le nganga e fai le nganga au le mamau o tatu loto le nei tai au tatu te o mai o le loto o le whawhitai o le whane ne e ma le whamanu I le tua whamai le fai salamo o le tua o Iova lava lea wana whamala malama mai a te tatu Ina ia noa I maia le taulanga. Ia o I nifo le whatawhai taulanga. God is the Lord, which had showed us light. Bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. Saule le tai ao. E mamoli le tua le whawhitai. E mamoli le tua le viinga. Mai e fusi ma fa e le fata o ai fai o ta ua le tai au le nei ia sila fia mai le tua mai o tatou loto me tatou te fai atu ia te ia o le whawhitai o le whamanu o le viinga ia fusi e fai matau langa ia te ia mamalu mapaia o e mafuta le nei tai au feo e mafuta mai ai lunga live stream yes e fusi ma whawhitai le lofo le tua yes si ai o matu leo si ai o matu loto le nei tai au whapenana fusi o le taulanga ia paia I o luma no matu matua yes matu te langona no matu matu vale nei tai we are nothing when we come before you we are your children matu te tsu te whapenana whawhomai Hallelujah. Glory, glory. I feel the presence of the Lord is in the house. If you feel praising Him right now, stand up and praise the name of Jesus. Yes. Fusi ala taulanga mato te fae ati. Mato te ili pum vape atu. Oh, let's Nafio le soil the fuck about come and sound and your praise yeah let's come and praise and honor the name of the Lord yes everyone in the house yes that's a bowl of it that's how you might say pussy la mina papa fatso le faitola Yes, Lord, we honor, we praise your name. Yes, Lord, Faftayat, Viviat, Famanuatu. Yes, Lord, It's for you, Lord. Cheers of praising. It's wonderful.
tato umalava ile tua. Oe o le taulanga ile tayale nei. E fusi li pawhae le pata. Yes, present us now. Stile. Ole sami loloto marai sensele e famo
for children.
Yahweh. Mato tuara au suaparana. Mama soro kosotora. Egale siara maola. Wea mama yole fale. We pray for you right now in the name of Jehovah. Soro koso. Mama soro kosotora. Oh, we worship. Be the swap for Jesus. The swap for your body time. Batilo batile suole le tayo. Lo solo mazzo ragazza. We bow down and worship, give all the glory to your wonderful name. We bow down and worship Yahweh. Yes, we bow down. We bow down and worship Yahweh. Sing it again. We bow down Give glory to you. and worship Give glory to you. We bow before. We bow down and worship Yahweh. Mana le tua le tayo. Ye olo mama yo lo ta oto mai le fale mai. Fasanga le mai, fasanga le befangata. For my le tua ya mo sembreno. Keep going. I'm with you. You can go through it, the Red Sea. Yes. Lal me la fasanga mai luma. Trust the name of Jehovah. Ole na na umaya tato, na tato, na tefa o tato. After ila fa malolonga, ila fa now. Pastor boy, in the name of Jehovah. Me fai tai le ma fa wol tanga fai go fie ya toe. Me wangata ile mala mo le tanga fa bena na silia tulo malu molo matachia. Fa ali lo mana yo tanga lo macho mutua. Salomo ila to mama ai tu ina tu ya te o tu fo ili o ya te o ila to umalaba. And we claim your word. Keep going. Hallelujah yolo ya te o in the name of Jehovah. Yahweh, Yahweh. Yes, after to fasanga for in my be fala be labo lo jato wola. Yes, olo ya te le tu malu. Yahweh. Oh, mama soro Thank you for your healing.
pati fa. Te lea tu le tātou te langa pati le tua le lei tai au. A maua se sound yo wa au yo lima tai au le lei pati pati ave minginga le tua. Toi fa la poa le pati. O le tua ana nafi o le so. Tātou te o le whamamau. O mai e le suia he from yesterday, today, here forever. He's here to save. Ora katsachara kosoti. Yamatua fefele fili le tato pats pats. Yamatua fefele fili le tato walanga. Hallelujah, mena tua ina wasapo ia le vai. Sami ula ula ina wasiva mafina Israel le bewa faya le tua. Yes, mamaila tavita, siva. Siva le faya le vai. I'm dancing for the Lord. Faftailo mana le lei taiao. Faftailo no oe Yesu yo mato wola. Faftailo wanganga le lei taiao. Mo wale malosi. Mato titapua ia faftailo taita ina mayo mato ya derma mam. Mato te va ia I va venga ia. Faalia I lau whanau, whaife au, lau mātutua, lau e ka le sia mātou, savavali le whātutua. Ai leo le tino mai o mea mātou tilo iai. Thank you, Jesus. Tuina atu le nei tai au, lau a fionga pa ia fola mo I mātou. Iwi ia oelo mātou watua le nei tai au. Au wanei foi fuasitas. Wa mo le avanoa su mai ai oe fa longo mai mo le fa malo si au ya macho o no lo suafa Yesu wa mato te talo atu ai tatu ala langa fa tasi amene so ya langa mai amene ya fa talo fa se uso le nei tai au ma nei ya fa talo fa langa le po pesit fulu te ua ya fa talo fa Oin faya tutoche no foi la. Ya tatu la mai la fa ftai sei longa sa fai la mama de tatu tu ya tatu la mai la fa ftai. Ya fa ftai le tua. E wina tatu wo foi vai tau le nei. Pe ese io tatu leo ya ai faftai le tu ele mafai sembian tu ua tatu ro tatu wo maleli faftai le tu le le taiao ya wa mo fo ile fa mal au tatu tama tina ya mai tatu uma fa felo ya tu ile le taiao tatu tama matua dan mamam Ya leli, ya ole tatu fai launga fo ile la ole tatu tama say amen. Ya pati la ia ile tua le nei ta fa felo ya tu ile swafa Yesu ya te lua matua mai se fo ile pa ia maulunga sunga fa fenga ngam fo le tua ya le senga le au matua ya wale statu maftanga la solulu le faina mal au watu fa malulu au la sata auto oto sa wale faile simea ya vi ia le tu le la tu amata tu la solulu fa fela ya tu foi il pa ia maulunga sunga faila tu sim faltua tu ina faltua se foi le senga ti akono le lo tatu e kale sia nai tina matu le tu ia tu futa mai la sa le futa mai le sa vi ia le li la tou mfai ona fel tatu maftanga le nei taiao vi ia le tua mai se pati mo ila tou ya fa felai fo il tatu live stream vai e mafuta mai le fale inga se ia talo mai fa longo ile fionga le tua mo le me ai fa le nganga mo tatu le nei taiao e tuina tu ile au Pastor Mriyama ya sungu ya Vicky malelato waenga so mai statu pes la ale statu drama team nela alu tatu upo le tu le tau tatu tama pe fulatu salomai talfoi moya ya le tau tuina tu la foi pes so afa Yesu faftai.
Sei lava no mātou te whalongolongo I lau fionga pa ia. Haftai lau upu mo I mātou mātou whalongo malipoto mātou whalongo e taofi mau ia tupu ia ola ia le fetina ina lau upu I meo leo langa le nei lo mātou wola ia mamā o mātou wola I lau upu saunia I mātou lo mātou atu watu le vi inga I lau fio lo mātou atua. We give you glory and honor and praise. Father, we thank you for the privilege to hear your word. Thank you, Lord, for the anointing. We humble ourselves in your presence. In Jesus' mighty name, and everybody say amen. Okay. After you, Vipisi. Talo fatu le nei tai au. E se le taua o le langona ina o le iai o le atua I le taimi e te tapua iai. Ua lea tātou te le lalolangi tumu I o nganga tau whase. Le winga le tala e ono whale tonu e tato whalongo. Wafo I mea e te vaai iai, e te whalongo iai,
ia e loa whaalongo I le atua. Ona e tautala mai ele tuspa ia. Tala no mai ele tuspa ia. O tusi nei o te fia whaitawina ia te oile nei tae au. E su e iei lau tusi. Ma lofo soifua I ta mamati la matua. Ai at fo I lau tau sumai ma lau tau soifua matatua malolosi. Ia o se whaamanuianga fo I le loto. Amu ia fo I au tau ngoo I le matua o lau tau soifua wa iai nei. Ia, whatalo fatu ma whawhelo ai atu. Sunga I whawhengainga. Ia, pia fo I le teita inga o le tātou lotu. So ina mtia kono. Ia, ia le li tama. Lato umalawa. The young generation. Yeah, I'd like to welcome you. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Whaamasani o lo loto matato umalawa I le fale o le atua. Yeah, those who are watching from the live stream. Whaamanui alawa le atua I lau sila mai ma lau tapua I whaatasi. Yeah, mai tato uma I le nei tae au. O le tusi o Isaia, mai le whengainga tuai, Isaiah chapter 6, Isaia lo na mta upoe ono, Ile se mata upu tele, ele tele ni fai upu, sifuru tolu fai upu, ia ala fai tau mai le fai upu e iwa, ia, o ia le fai upu e valu, ia ona, valu a ngai ile sifuru tolu, ia ai, o le tusi le nau Isaia, e fia malama tele ai, ia ona fai tau le fale the whole chapter fai upu uma is full martolu lela tatou fai tau mai fai upu le na e valu ya ona ye tu tatou tusi o le whengaing fo lela e umana fai tau ya marwato ya marlaunga amen ya fai tau fatasi fa mole mole ya ona o whaalongo atu ai le sifongo leli ua whape mai Wai e o te awina atu, wai fo i alu atu mo I mato. Un o whapea atu ai lea, o au le nei, ina awina atua. Una whapea mai ai lea o ia, ina alu ia. Mai e whapea atu le nanu, I o tau matua whalongo laba, ai tau te le langona. I o tau matua wa ai foi, ai tau te le iloa. Ina wha fia loto le nanu. Ia whaatuli o lātou talinga. Ma ia whaatau aso o lātou mata. Ina nei wa ai o lātou mata. Whaalongo o lātou talinga. Malangona o lātou loto. Ma lātou liliu mai. Ma whaamalolo ina I lātou. Ono o whaapea tu ai lea. Lea li ie. Se ia whea ea. Ono whaapea mai ai lea o ia. Se ia whaanganga o ina ai ia se nofoa. Se ia le ai fo I se tangata I fale, e matua whaatafuna ina fo I le lau ele. Se ia ave mau ina fo I tangata io. Se ia matua tula fo ina le lau ele. E ui lea, e iai pea lona se fulu, ai to suina ina laba. Ai pea on le tapeneko, ma le aluna I le tautuina. E iai pea le pongai, e fai le whanau pa ia mō na pongai. Mene, ia ole, ole taimi lea e talanoa ai Isaia. Mai ole taimi wa hoti le tangata lea Usia. O le tupu lea o Israelu o Usia.
pea ma le sefulu ma le lua po le sefulu ma le tolu leo le tupu o Israelu. O le tupu foi. Naoti ilona whaamawalunga. O se fe au lea mo le nuu leo Israelu, lona winga, o le mena o iai le nuu lea. A o se a o onga mo i tātou wile, taimile nei. Ona o le manai ai o le whainga o le whai upu lea muli muli lena iai. E whai le whanau pa ia, mona pongai. A o le whanau lena, na tupu mai le la auna, tupu i lalo pena, tipi i lalo. Ai whatusa ina. Ia tangata na whana nau mai tangata le ustai. A ua fua mai. Matau o whanau pa ia. O le winga o le tala. Langa o le tala lea tua na whai ia Isaia. Ina ua wa ai Isaia i le mamalu o le atua. Ina ua wa ai Isaia, when the prophet saw the glory of God. Fai mai loala na tala, o lau ngutu ang sala. O lona winga, o Isaia, ele i ola i se anga sala vo anale, pei ole mulilua, pei ole pepelo, pei ole. But ole taimina va ai ai Isaia i le mamalu o le atua. Wana i loa i ona lau ngutu, the connections of his eyes and his lips make things wrong. O le lalo langi le nei tātou te olai. E se a lau wa ai. Se fo i tau tala o lau ngutu. O lau winga o lau tala voi lea. O au pewale ai na whai au moni maui a wana le taimi na o mai ai. Na o au mai e yale atua i a tau like 30 years ago. O te lei wa ai i a te au, o au o tangata mai. But I saw the word of God in the room where I lay down peia ha'uoti. I did not look at myself as a sick man, but I see the glory of God in the room. O aula a vili maritanga te utinga ina le mai. Lau tale whai ei. Au te whaai a te oe te mai. Pe whai mai ale fō mai. Ua leisi tō whiti. Au te whaai ai. Paua. O le mea wangatai fo i lei loa e le tangata ia. Ka pēna whai atu. Na whaalongo lau a whina le tala ale fō mai. Whai mai, e o tilo tamā. Ua le fia. Au whai atu lo a whine.
That's okay. Pau ala me ngata i le iloa le tangata. But to me, o tele o vaai ia te au. O leo te vaai le mamalu o le atua. Langa o le mea lewa tupu ia Israel. Ua malepe whaafia Israel. Ua matana le iloa Israel be whaafeana tonga whiti la tau. Ua alu le si se fulu i tu ai. Matova se fulu lua le whanau a Jacob. Lau alu le si se fulu. Peise la au ua susulu e le atua. Talu le le ustai. Le atua e toa lua. Toa le whanau a Utah. Ma le whanau a Peniamina. Ai whai mai. E tau te whaale e tonu foi ma au tau. Le ana ave i Paperonia. Au le tala lea le atua. Whai mai. E ui aina susunu. Ai pei au tau o le la au e tipi lalo. E toe o la ale. Le tā ngutu ngutu. Pe toe o la le la la. Ai whai mai. O le la la le na. O whanau pa ia. A le la au le na tipi lalo. O te riro po le halo background. Ai pena e whanau mo se tama a mio leanga. A lewa e ofo pe whawhena e whaolaina. E ui foi la o tātou whaolaina. A o le mea la wale le tau mawhai e le lalolangi e whaaleanga tātou. O le wa ai. Ona me mulole o laungutu. O le laungutu lale na. E tipi ai o i lalo. Aleluia. O Isaia la. Lewa na iloa atu le mamalu o le atua. Na va ai a fa mai Isaia i le atua. O hau ora tangata anga sala. Not because na o whaia se anga sala. But it was a sero lau ngutu i lau va ai. Langa o lau va ai lea. Ua tele mea le o va ai ai. Leisi mea. E te lele anga. A o mea e va ai ai. Na te ai hale wa e pisi a koi moe. Saun ngā tala i lau fofonga. E te leo leanga. Awa e leanga i saun ngā lou lava fofona. Ona, o le mele le whaseina le laulangi. Mantua foi, o le watata i te mile nei. Wataufu telefoni, umatamaiti, matangata, mato ina, malo mantua. E tilo ai le tala le tangata le telefoni. E tau tala tuai maoe. Ao le tala le na. E au na se ai. Ia fai tau ira le situsi a. O le situsi. O le whenga inga fau. O le matai o se fulma le tolu. Ia, nana e tuu ai lalo, tusi ai lalo i lo ao. A fai, e le leivo i le te ratu le fale e toi fai tau le leivo ana le
Matthew, the New Testament, Matthew chapter 1:3. O sutol fu vetu. Ya la sutol. Aole. Mana tua foi. Mana tua. O len tatu fai tau mai Isaia. Fai mai lo Isaia le tua. Wa vai tu le lu. I want to fair le se fa moi. The nation that calls your nation will be destroyed. Fai mai le atua ia Isaia. O te mana oi a wina tu saisi. E tau le lu. Le mea lai fa le ton. Ona e alo fa le atua ilo nanu. Fai mai lo Isaia. What about me? A wina tua. Lalawa. Halu Isaia. Manjovelan faltala le tua. Lau susonu. A e anu tau. Ai ne fa longo. E to susonu foi. Lela ua liu tino tangata le na tulimaya Isaia. Lela ua fio mai le na fai ya Isaia. O te awina oe. Now the word became a man. Boli utino tangata le upu. Na fato nua Isaia. E alu tau ya Israelu. Famaila le tala mata iyo. Les furutonu. Wasavali ene Yesu ifafo. Rominga saitonu alfale. Savaliana Yesu ifafu. O atu lo tangata yai. They want to hear from Jesus the word of God. Fai mai wo atu nei. Watali o lio. No foi si luma, no foi fi autafa, no foi si tua. That great people, they surrounded Jesus. Tulo ilunga Yesu. Alo Yesu no for my olema. So that all the people face to face with Jesus. Leis tangata no foi autafa, leis tangata no foi tua, ai fa sanga uma ya Yesu. Failo Yesu fataoto. Falongolongo tunga le auso. O le fataoto le meu tala noma ya Yesu. Fai mai Yesu. Ole tamalo analu il fatoanga. Pelulu fua ina ia ola le fatoanga.
E whai mai na tala Iesu. Lulu atu i se fua. E to ulu le awala. Ia le nei anu nofu whaalongolongo wapea. Seki alwangongoa. Lau te leiloa. O la tō urai whai atu i aile tala. Awa foi le o nei le so o fai a Iesu. La mena e tala noma ia matou na me o fata oto. Fa mai Iesu. La tau te whaalongo. La tau te leiloa. Le langona. La tau te vaai. La tau te leiloa. E fa mai. Au tau. Those that follow, specific to those who follow Jesus. Like only you can listen and hear and understand, because that's the way to the kingdom. Rola vele malum tangata le fasanga atu fasanga mai le upu ya la tou fai no Iesu fa ta oto fa mai oi si tangata fa longo e fa longo le upu ai lua tua le upu pa u yo la tou loto e ma fai na la tou talia al fa la vela e nga oi ngo fie i mea la heva ava ai atu ia. Ema ai komen ia le lungo al Facebook. No, ia tu ai. Cristiano, even the young people, they study the kuko and they want to believe those. E whaalongo mai karikongonga o isi te ngaka lea kusikusi. Ai le whaalongo mo ia i le atua. Be very careful. Oh, wonderful Bible College. But I thank God for them. They taught me. But I understand. I leo ki whaalongo iai. Ai sea. Ai ko for theologian ia malanga fo interpretation. Mele te whaftai le tua. Wo oto ai lo altu spaia. E o i lau telefoni lau o te ei. O le hawa noa, e aluatu ai le upo le atua i a te oe. And even though they kele ia, those that have theologies and theologians that all e la kou me kuchi. But ia e lope wa whenga e whaalongo i le atua. Or else, e whasese o i kele uisi mea. Ma lia ia o me voia o ola il Bible kasi o kusi lo assignment voi a wala wa kama professor kam e lo le leia kama mea mo ia le ke kusi a kunga e ma me voi ke al copy mai o le apialis kangaka Ole o taua lo tole mea fa mai le tala Iesu e ai tangata e whasanga mai a te hau. E pe ia o tangata la, pe o tangata na, o le ele na tongi atu i ai le fua. A e lifo le manu, ave. La e ngofo mai po i le whai ai. O e!
Melia, thank God for the church. Sangai umamaya. Eleni se nofo mai tua. Umatanga te whasanga mai pulela. Ile fionga le atua. Ta ua tu iai. Whena e iai. Yana po. Te whalonga tu. Po te whai mai Yesu. Whai mai. O leisi whatu. Na tongi atu. Ai pa ui lunga ole. Ole papa. Whai mai na ola. Ai le i osoni o naa. Lono winga. O tangata umai e whalongo. Na lantou talia. But the problem is, they don't have the roots. E makwai mau le lei ai le fionga le atua. Ai sia, e lenga le listen. You have to put into practice. Like, wow, but you lang tilo, tele fai poi ponga wo faya. Ona la o lo uvala wina leo le fai fai poi ponga. O masani ai ile tala vo ile tau tala ile si les. E te alofa. O e malama lama o le whenga inga le melena. Ai te waaila i ai e pisa lo mai. Anga le aika maiki, wa levanga ka kekea. Ele i whai aika maiki lo whenga inga. Pe ta maiti pe le ta maiti. E piu al whenga inga. Pe whaasanga toa lesi wa leini ni fo lesi. O le whenga inga ala na. O le winga o le tala foi lea. Na e se ala ngona. I le taimi la e au le lei uma. E se la ngona i ne ua e vai atu. Ua le ai uma luma i. E te va ai. Poi atu e se tala sau le ngutu. E ke so olu koma. E ke lua le ngongofo marka maa o loko o lua. O lea lai no nofo mai le crowd lea. Au Yesu o langa va ai lea. E iei tangata o lai wha longo mai. Ai le o ola le leile upu. Lai whai mai. Fele la unga le ngia sota. E le ilo lai whai atu la unga. Alu e whaatino la. La uma lia o loto i le upu. A ia iai ni a o le upu. Ua fo i umaloa. O le theory le mele fai i. E le i fai le practical side. Tātou te tutu i lunga. Whata alofa i lo uso. E aluatu le taa vale. Fai mai lau hani. Ka whewhela ai pā i le fusinga o e nale. Ai ke le sa ufuki ya. Alawa kari ako mai kali lava foi fusi oe. Ele so o lima ya oe. Like, yeah. Put into practice.
ia tino le upulea. A fai wa e wha mangalo le zio uso. Put into practice. Al fata lofa iai. Fosi mai lo uso. E fai iai. Sorry. Fifa fetai ai I wharitua te akono ino atu whaila unga luenga nafi. O maa lia ia te au. O a fui o matulu nofo loa. Whato mai nta whatai piti. Nofo lo ilala. Ia e whai mai le sua te akono. Mai soli. Na watu wa o le message ale. Ale te akono. Whai mai male. Moltina. Tale. O whananga luenga ko inga lefa mai o whai. Yo kadie loa. Au whalonga tu listi akono. O le kala fo ile along ko lua whai ange ia kea. Whai ange fo listi akono. O le tala. Whai atu. O tala tina ia na whai ane iai wako. O wako aua. Ele ula se sila whanga o kenge. Ele ula se sila whanga o kenge nga. Iwa maa lia ilo uloto. O tala pia. Au fui ulu whawhetai e nei ta maa. Whai atu al tina ia tu lunga alu. Uvat. Aka le ma ufai aku voi ina tia kontelo e kai au fiala ke whawhekai. Whawhekai ti ngā. Whawhekai. Au lefo ngā uko o mai. Se yunga ki ngā ka whawhau le whare o doa. O whai o kum whaalave lave ngā ki ngā. Yeah, you know, like, it's good. So we had a happy day yesterday. I thank God for them. Leo te leo whai tuoi e alatu e te, but no, like, e te maa lia fwoi lo taloto, whai fia. Ole wingo tala fwoi lea, e se le maa ngai au lea mea, o lo wha alongo i le upua lea tua, a ia iaiso na aa. Even the whanau, is it I will merely put into practice. Do you really love your parents? Ingo ta voi lea, we ke alo whai luka mamalu ki ngā onga o mea ngai o kupe ngai vaku ia ke oe. Ai alo wha mo ia oe luka maa pe lea vaku, what's a kupe pe ha? Alu, hape na, lawa i lea, langa wa kala ngā moi, honor your parents. And if you know that's the word from God, put into practice. Ia kingo mai le upula ngā. Nawa tule ate olo manguia ia. Ile lumanga i olo wola. Ia le ali. Pale la le. Whalongo mai tangata. Ele malama tangata. O le whata oto le me le whai atu. Whaila le wo le so o walfasili a Yesu. Ele malama tanga kai au kala ia whai ako le whata oto le me le te whai mai ai. Whama Yesu, na o tangata o le maa lo le atua. Lau kei lo le me le whai ako ai. E te maua la tala na ile, mata upa sifuma le tolu le tusi o mātai. Ona, o leo whaalongo longo tangata. A ole whaalongo le isi tangata. E pei whamai, e pei ole fua fo ile na pa uile. Ile alingo le vau tui. Olono, mea uma, o na paule wala na ola, ai nga o yele, ngalaku le mangu ai. Na paule ile me foi le the rocky ground, ai nga wakuainga wala elengi pala foi le ola ai, ya e adwa ele la tusungu. Mamai, e tanga tai whalongo. Ai pe foi ole fatu le nae paule vau tui. Lai ola.
Au tau lei lo atu e tutupu whaatasi mai si mea. That's why a lot of churches are religious. Mo oi loku o fele ai, o lei lopo o whemea le atua, au whemea le langi. E na ui, o whiwhawhetai ai le manai o me le aso tina. O ai mai le, you know, like I love to see the mothers. Si siva whai o le au le lei, au le mana, nai o lako ai tema. O le turofa mai mam, ia, fefo ila il tau waso. Le aso tama, over to your mom, I'm sorry. E le hanga ai le aso sa tama. Fai mai mam, le anga fua, le ai, le leia. Vea te teilo, mini o tama. Pe ma malu ala tau sa fai. Awa e olo e fai mai mea. Fai mai role me mali e, vea tu, wo ofu teine mai. Ai teilo e, ole mea nalti Apollo. And when man wants to be woman, they dress like women. That's a demonic thing. Well, ana fai atu. Te ua fai la sauta ma. Ai sau sisi e te fale pui ai le asoni. Awa e te vai e tama, po lea e kasi ale dressel tama. Pe lanu mumu, pe lanu pe ile lanu moana, lanu wa, au pe la ueana e tasi, ma le whainga stailanga e kasi. Altina, oka. Fele aku whapea, fele aku whapea. You know, and they look like fele. That's why I love to see the mothers. Nela nau te whai atu ai. Lau whanau whaalea nganga I o tina. Oh man. E le la seisi ai. Oka. Mena te whaasahai le lotu melo tight. Ke mga alfe feli. Well, tell me, Leah, I tell you, o le mele lea laina whainga tā na whaalongo tangata I le fionga lea tua. Ua ola whaatasi mea le tino, ma mea lea nganga, I le ola o tangata. Langa, e uia na tātou le tino, le o tātou tangata o lea tua. That's why he gave birth to our spirit. Nala na whanau tātou I lea nganga. Ina ia whai mata o tātou nganga. Ina ia I loa e mata o tātou nganga. The difference between the spirit and the flesh. Le se senga o tino. Ma lea nganga. Ia mai sa pati mo Yesu a. Te le lava loa aua ne episa. Le laua. Woi loa I saia le melea. Lela alu Isaia e tau I tangata. Ma le iloe Isaia e to e sulu foi.
Alma nai ai o le tala le atua. Ai mai, au tau salamo. Langa, vet foi lea, na va ai lo Isaia, i le mamalu o le atua. He changed how he speaks. Sui lan tau tala. Langa o lana tau tala na, lea tau mawhai e le mea lea o le leanga. Because evil tried to destroy us. You wake up in the morning, eva ai lo. O le leanga nga ke whaaleanga inga kakuwa ai. Tātou tau tala mai. Wa leanga foi tātou tala. Lea la ua whaasanga tangata ia Yesu. A o le sila lea Yesu tangata. Oisi tangata e pei o le whatunga pa ui ele papa oisi tangata na pa ui le vautui tui. No, like, oisi tangaka, pena, ai whai mai, oisi tangata, na pa ule ele lei, ai fuara iei, e whātua inga tangata, ai ngā le kasial ka ngaka ele lei, ai koru ka ngaka ele anga. O ia te iloai, e ke lea kule ngu mela o le leanga, ngai lo le lei. A whai e luas fu whai tū lau le aso. Kusa ngā le 1/4 o le aso. E su eile le. O le winga o lau tala voi lea. E whai e le kuaka lunga. Le kouru kuaka o le leanga. Leo te leo whai atu tala lea e te ngase ai fuanga le leo langa lea ka koke o lai. But, o le maa ngai ai o le me lea, o lo wiloa o le mamalu o le atua. O lo wiloa o le mamalu o le atua. Langa o lo wiloa o le mamalu o le atua. Ese yala whalongo. Langa o areas here fire. It depends on how you listen. O le ale ko inga whaalongo le te whaafonga iai. O le ale to inga whaalongo leo te whaalongo ai. Because o au foi ia. But o le koinga standard leo ke ilo al kuspa ia. Ile kelengi meo ki wha alongo ia. O te ka mele kongo o le Facebook. Ile wha maria inga o le. O iki a iwa sfuru iwa pasenge o whailaunga ile maria ai. O ke le whamasingo inga whaila. E si le te aula o le whaikalo kuspa ia. So that I can listen. I don't want to judge anybody. But I want to read. The Bible is with me. The Word is with me. The presence of God is with me. Alfasili. E halala falo. I spend most of my time with God. Pafu la koe whemel fō mai.
e le lava moe. Ma mai fo ma ia kea. La mea lenga le lava lau moe. What are you doing? What's your job? Ngofo ale o kelele ai le ka ui la ngaluenga. Ya, oso kulo ma le o afeng, mai. He's a pastor. Mai fo mai. Oh, le kia ele moe. Because I talk to God. Because my ministry is a big ministry. O te tala ngoi le kua I mea uma. O te tela ka kuloko. O ke rei loa le kou suafa. That's why I love to watch our service. E ku aku loa. E kia kwa ile poku ka vale la kerfongi mga o te maka ni taku service le fai o te fia mata ile kalesia. I want to watch all of you even though whainkaga ulolo suafa o ke maka kua. At the same time I pray for you. So ai lo mo lo wala ko mo le moe. O mai fau aku ia ke oi. Mai e poi foi sifa finge lea. Oi foi skama loa lea. And I love to see you. Oi si kaminga e fai mai lo mai fau. O la lau fe au. O ele I o mai fuaka ngaka. Ele fai fu ele ko le ministry ngai. Pe fai mai foi ku ki elo ku ya o le leanga yo le me. Shut up. Ele ola ku ya ke o ele sa ya ke. And I love everybody. Pe an mga ku ngaka ya ke oi. I love you. I pray for you. And I thank God for you. Se aleleia la ka I ka whaalongo. E lei se me mangeso I fua kalangonga isi tangata. O le wingo tala voi lea. E lei kuria umamai e lea tua tangata. Are you okay? Fai mai le tala Isaia I le tua, oia wina. Mai le kua, o ke winga oi. Ai le nga Isaia ko tele kangaka. But not all the people that stands behind the pulpit. Mai le kua. Even though they know the Bible. O lai muli pong isa yanes. Pamai lango le loko lo ukasen. O le ko akele al maka uai ngai I. Ele fai I lo uai ngai I. This church is my whole family. I love everybody. Aisha, it's my calling. Isaiah, peke mangao ya Israelu, peke le mangao, peke fali ya Israelu, o oe wa winga. E tele lo oe awina, whaingo whienga e oke. Whaingo whia ia nga e whaafe ese a inga tangata. That's what's happening in this world. Ua whaakupul ma senga I le mauso. E o ai le lotu, lako ke le mala mai.
Ai sia, ele o kanga ka umang awinga. Over to this vai vea ui ana mele vai mal Facebook. Over, I want to talk to you. Tara matal no, fat. Vai mal mlamar kala kuspa ia. Ka ko ngaluenga, look after the people. Kukusa kanga ka uma. And he cried. Ka ko kelo fe ke oi. Langon meleng val awele atua ya kako. Oi foi lá. Ia fai oi pei o le la au. Mai le la au le anga kipi. A fai o se curse wa fai inga ilo wa inga. Fai oi malala. Pei o le la la e pa ia. E fai oi matangata awina. E te fai aku ilo fai ngau. Be very careful, kids. Au kia lo ke fia fusui o le haonga. Ai, sao đâu mà chứ mà. Sao mà nó ngồi tụi. Taylor, o inga ke ave sian me leole. O le faa fese ha inga o tangata. Fai ka ko loku se fainga le lei. Hai sea, we all have families in Samoa. Me wa kui, ai si o cousins ngau foi mai. So vili foi fe au. Wa fo ko ka wo misa yala ko. O fa pe wo le lei ya wo vili mai. Ya la ula iki ya yo ke ka fasinga i laso. Ya ngo vili ma fa. Ei, anga la kala ka mai ba ngo fe skali o ka ma lo ulu. Vili nge yo ko ngage ma f. Say sorry ai. Fa le le ainga. Awal mai mawala pisi fa lang ai ka ko. Ne ngai le o fati. Oi nga ko mai langa fa la ke le aru ma lo le langi. Fa mai ya le alu ma lo langi o ke ve ma ko Bible study. No, e ma fa nga alu Bible study. A ke le alu le langi. Nanga ke le lo fa le lenga ma lo uso. Lewa tuli saya. Ai fai mai. Pei o tō. O le lala. Ma kipi mai le la au na tuu i lalo. Ngālanga ku i lalo. O le angali mea. Hallelujah. Waso ia o te watu lo sa tangata whaale ko ngunga e sau le roku le. Peo ke fefe mui ka fefe la le anga le roku. A te ilo le melo iai. O tangata sili nganga kupu le roku. Paisa, e ui aina le anga le a inga sau ai. Awa kupu ange pei o le la. Nono winga. O le mele fai le loto. Vali le la. Tell the branch. Put things into practice. Whakingo le mele nga e whaalongo iai. O nga fai le ma oe ma branch. E fia iai le atua. Even though you have a dirty background. Al me foi le te fa tu lo tanga te fa longo tala la to inga me ke pula ma ke pe ya ko wai. No, that's a new branch, man. La le e u nga te tir me sa wai la le eu ngo fo fo ibo o ma fa fa
O wha makala me halo ki ngai ke hao. Ma mai ora ko wainga. O le ainga malaia. Wha ko ea. Ora ko wainga le ainga malaia. Menga ngā lain ko wo le lok. Ko wha makala wa pēr. Sole. O wafo i le atuar kalia o mākou ai leanga i o le mākou ai. O lale me fai. O au tali tonu. O tangata na ola leanga. Ai ngā o wheliwa inga lava. O vai atu le whaonga aina i le atua. Nelei, o la wali umay ang mulmuli a Yesu. E leia mas kanga kalili. So yikia most of them. Me valan nga ikaw pe keru kang orsapet. Ai nga o liua. Le swinga i le tu. Ai sia. Mena le ufa Yesu. E le fa alongo nei tangata. A outou. Onga o le o ko fa alongo. Ona outou o tangata o le malo le atua. Tu atu outou te o. Tau i tangata. Le alofa o le atua. Ma le o le whawa. That's why Jesus sent them and called them apostles. Apostol, o tangata wa awina, e whaapitoa la lato awina. Where vaila te mini, they're false prophets. E te iloa me le lau kersiano. People, they want miracles. That's why people follow the church, because they want to see miracles. E o mai pelo wheka pelo, e sau ke mongi, e kuri les ke mongi. A wafo, e lenga al whalu manu longa te mga umia. O le whaamalo longa ia e au ngā. E ranga whaamalo loka ua, ia ka au ngā. Ai lenga o le whaamalo longa e ke anu le leilo ka whao. Pēl vai atu. E tangata na, e le tupuna, o tangi aina o whai atu i le atua, o ti tā ua. Tangolo le atua tu i eile. 15 tausanga e o lai. 15 ngā. Kua leanga i ale amio. Whapea. Au lau whaitau nge le story o whapea. So le anga oki le kaimira ngā lai alu le langi. Au a fo i. E a fo i nei. Na ona malo loa le mai. Ai vai le fia. Wola. Are you giving that life to Jesus? A fai wa e fa malu lo o Yesu. O avelo wola i leri. O ma e mga mier fa malu lo ngai fai ringa imanga. Lau tala ia kiwe. Sa sireng ka feo ki nga kaipi.
Malie lo loto Mea wa e whaia Yesu e loa a O te maluai Le mawhai o na whamatalai O lo lelei Ma'aolai Tula imaya Siva tumale fia fia Ile tupu o tupu Halalana Atuia Fau ai ni. Family tala tu spa ia. O le tangata o le maua. O laina te maua mea. Whaalongo ai a Yesu. Ona whaalongo tūroa ia ia te ia. Even though he had everything. E nga kene maua le malo le atua. Tuli lumo Yesu. Fai mai la tala ia Yesu. Lea o le le ie. Fa fe feo na o maua le o lai fa vava. Fai mai Yesu. Why you call me a good leader? A good teacher. For my Eliaya say silly. Na ole atua. Fai mai lona tala Yesu. Na e tausil tu lafo. Fai mai mea ngai a ke au sole. Cheki au ko singa tu lafo no. Kelenga oi, kere mulua, kere pelo. Before linga mai, bunga faya uma mea ia. But still, na kere kari tau pe anu le langi pele hai. Fai mai lo Yesu. Nga ole le lei ale me ke mawailangi. But the problem is, you cannot find good in this world. You can only find good in the Father. Me kele mawal me ka ole le lei ngai. Lang ole le lei. Nga ole tua ke mawai. Nga ole le lei fo ya ke mawai le ole fa vau.
Fai mai lor tala al maua. E fa felang o maua lele nga. Fai mai lo, te lo e. Alu e sel, alu e whaatau aku au menga. A umano whaatau. Ka e sau lo lea. E halu ave le kupe nganga maua mai whaakaua. Ave male au matitiva. Whaalongo ku ngana maua. Au e ka whewhe. Whai mai makua i whaangoa ngoa na mau o a kewa. O lea tua. O le mana ia o lo ngana malama e tala ngole kua ia keo. Do you really know what good means? Mua. Ngana nga wha ngau loua nganga. Ina ia masangi loua nganga i lea nganga o le e onga le mea kau o le lelei. Ai sea. Whapea o e lelei se mea o le langi. No. Whawhena sue. You have to know what go and sell means. A whapeo lau ta vale lima afe. E kei lor kau kongu ngā kaunga ia. A e alu e whaatau. E ke le alu e whaakau koru afe. E ke le alu e whaakau lima afe. E taunga ilu ngā kua lima afe. So that you can make the lima afe and the additional of the lima afe. Whaile mau oa. E te alu whakau. O le mele ke alu ma oe whakau. E te maua mai ai le mea malonga whasiringa. And that's a quality of good. My calling is to sell myself first. Menga, ke lewa koi me makupa. Because I want to sell the word that comes with the prophet. A e fia whai makersia. Ia i lo oil kangaka whakaua. E mau al whasilinga. O mea ngai te awele atua. Nang o le walanga. O le ola whawa. Mea wha ngai ka ua lelei. Mothers, sell yourself so that you can have the prophet. So that your husband can see that prophet. And that's what good means. Saulo lau kange whai mai. Sole, nga mang ngofo molo whawhingi nge sole leang. Hale mele iai sole pe whapuku mua le langi lele. Whai maua mai iai. Good. O le kaulenga. O le tangata e alu le ola e whawang. Mea umanga ke whaia. E prophet. Alu e whaine mea ai along ka maa. E sau e makua fia ai along ka maa. Ai tea. Sau ma le loko fia ngaru e whai.
Asa foi au ngai lo. Ele ngau sawar ka far foi pese pe ka far drum team. No, sell yourself there. Ngai ai loa, ai fa silinga o lo vala ui. E ke sau, la fa ka le kule anointing. When you look after your children, sell yourself. E fa kau oe. O lo winga lo kara whangare, lai hoka meki la onga. Ai te re ngofo le leilo ka talo ako. Le atua pui pui la whangau. Le akua wha mole mole. E te lo e o poro whikiringa. Nanga ka ole le. Sa e le ka kalo yaso ia. Au o whasa furu inga le leio lau ka talo. O lo walofa o fase fuluinga lo walofa. Lo fa mangalo e fase fuluinga o fa kereinga. Everything you sell to have the profit so that you can give others. So whatever we do good. So ki apo le fase nga sa fa mai. Nga wo manga nga wo lelei. Ke siango ar fai kalpus pa ia nga ilo ile ke le mo le langin ngai ele fa mevanga ele fa se e ngo fi ai ta ko sinuli mai letua mai fai letua. Lord Jesus, can you help me to do good, for me to know how to sell myself so that I can have the profit, so that I can give the profit and the cost of what I have. In your name, Jesus. Fafita Yesu ya ufoa yatu melelei na efaya molovi ingalo matawatu tatu lifatas. Thank you, Jesus. As you listen the word, as you hear the word, however fonga ile fiona le tua yana tu ole lo tua yarwe fucking fakau mega e fia it's so vatu le tua Oh, te fia so if you want to come to the altar call, that's what you have no
Fire.
longa i o tangata. Au te lau whaimalo longa i a lio, i a pua. Speak your healing upon him. Lau pai e whapitoa. Oe maua i lātou, mātou mamai le ola. Oi, oi Yesu. Ia o ina i mātou te langona oi. Mātou i loa atu oi. Mātou mafuta ma oi, even though sometimes we feel tired because of sickness. But Father, we thank you for your word. Taila upu mo I mātou. O mātou lotu tele ai. O mātou oli fia ai. Amanuia mātou whānau. Ia latou wola ma ia I loa oi. As they grow and know you, have that close relationship with you, Lord Jesus. Father God, help them. So shani nei mātou whānau. Nai tele o mea tau whase laulangi nei mātou te. Tele mena te whawhewhea mātou. Nelea maua mātou tino I mai e whatau whai whawhewhea mātou. But Father, we thank you for your word. Thank you, Lord, for the knowledge of your word. Le poto lau upu. Le lei o lau upu. Le manuia o lau upu. Awana I peila mātou whaalongo. O le whatu na pa ule awala. O le whatu na pa ule wau tui tui. O le whatu na pa ule mea papa. A ia whaile mātou whaalongo o le whatu na pa ule Ia mātou whaalongo. Ia mātou talia. Ia mātou wola ai. Ma ia fua lo mātou wola. Tuina atu lau kalesia o maumanuia. I lau suafa Isu Keriso. Tuina atu lau kalesia o maumanuia. Tautala ia upuipuinga. I speak your protections upon you. Tautala ia whaamalo lunga. Tautala ia whaamanuianga. E lunga o tangata. Aftai lau whaamanuianga I le kalesia. Sauni e mātou o le la la. Pe whaale tonu o le la au na mātou wola mai ai. Au e a mai a le amanoa mo I mātou. Ia mātou tupulanga nei. Mātou te lewa ai tua I le mena tupu na mātou wola mai ai. Hau mātou wa ai luma. I le tupu ane o I mātou lau tala le leo. After thank you, Lord Jesus, for your plans.
future plans of our lives so that we live like that branch that bear fruits. Tupuai manuia o tangata i lumanai. I grow ane matu whanau, whaila tō malalala au, e fua, a ole a ongai manuia isi whanau, isi tamaiti. Langa lo tamu whaila lo langi e whase, tupulanga, i te taimine nei. And we speak your protections upon them, upon the good branches, the branches of the kingdom of God. Let's worship Jesus before we go. See
Tuina lo tulau kale sia yo mau manuia. Ia yo mātou lunga, lau manuia, le atua le tama. Le alofa tu noa o loo matua tomu ia Keriso Yesu. O le mawhanawhana, o le mawhatanga malona ngana pa ia. Nei, e o i le whaavavau, e whaavavau lava, tatou a langa whatasi a mene. Whamanuia lo toa oi, ia ona ia lala mai li lalo whaawatai lava. Talia e te orai, me nganga wawina mai, me nganga paia, me nganga wawina mai, me nganga wawina mai, me nganga wawina mai. Talia e te orai, me nganga wawina mai, me nganga paia, me nganga wawina mai. Tato oi de ba, fa amalo lo si moletua, malada ngaru e ngawawela ta, wana afya mai Yesu. Tato oi de ba, fa amalo lo si moletua, malada ngaru e ngawawela ta, wana afya mai Yesu. Talia e te orai, le nganga wawina mai, le nganga paia, le nganga wawina mai. Tato oi ngā, whaamala lo si moletua, mawanga ngaru e ngawawala ta, o ngā awhi mai Yesu. Tato oi ngā, whaamala lo si moletua, mawanga ngaru e ngawawala ta, o ngā awhi mai Yesu. Le nganga wawina mai, le nganga wawina mai, Talia e te orai, le nganga wawina mai, le nganga paia, le nganga wawina mai. O te tula I masavali, tau atu lo tuafa, e longo atu yo haina, e matau tia lo mana, te ilo ala uo, uana o ele ala, Yesu e ole fa ole tama, o te tula I masavali, tau atu lo tuafa, e longo atu yo haina, e matau tia lo mana, te ilo ala uo, uana o ele ala, Yesu e ole fa ole tama, Yesu e ole fa ole tama, Yesu e ole fa ole
po mai la